kali apa lagi? Okay guys, good morning. So non ke nildom time puke langchingken na batal for si time. So non nildom time mama mga tag long po lapu kai jini vlogs kami. Nandun ek po dampong ke lapu bang ke Romon. So non ke dampong nildom ke lapu bang ong sar. Yo. So radong sar lo lagi. So non bay nildom pale dampo la langchingken batal for so Tante kiceng medyo nang lang doon no. So gubitisin man lang misan na baklang pon po. So tante nang ne dam sana. Dah nang lang doon. Oke doon tum non ke dam pon no lang hong min lang hong ke kiceng long non ke dam pon no layo. Along do big. So guys dam bom non mang giputam na bang bom lo. Romon dan lagi ongkar so ning ge bu ge jinu. So nang ke dam bom ở đây kiceng medyo lang no. So dan tahu saya punya blog bangke, blog kian kemajuan di tanah kan ya. Guys, non bangke dak lang hong aroy anang li elo non ke dak soroi ke parnang po. So non bangke dak jirpuhan kang hong lang tanah dun kian he so ni kadog wedam rapet po non dom time ke dak pen hempen bange bang si bang non dak jirpuhan dun suko bang po. Don ke dampo dak neto tek panang ke jo son tami dak ni to kita claim ni. Terus dak na baklang tu di hol mu ti cui ma pen do. Bukan tahu bisa main hong bom loh, ini hong lah, ini bang ke nangali loh, nangali tuan, sen hong ko ke dampo, sen ke lang hong, arang sun binong sudah me, mina langsung sudah me nebak lang kumpul tu, tapi langsung bom loh. Tuang seorang ni lo jemput tas, sun namang ke dampo, kau very deal lah loh, so namang ke dampo, te pulang lang hong langsung, mina langsung nebak lang kumpul, dareng ke langsung kena langsung loh, dah, nanti nang kuno. So guys, sun ke lang hong langsung namang ke lipo. So nggala ngong ang kalau lihat ding kalau mati masih kita lah kam hesan ano kile lo lang long hong min na langsun ba so nonil dom pali bangke langching kena langsun masih pali dampo so reverse so kedam reverse la kedam tang basun ni li bang elo dak langching ken mati non ke non nik jini tum he tamang dam nang pe man non bang kita Porsi toncin mat dah mantap bang ko. Senang kedak langsung kena langsung palian untuk nonton. So let's go. So okay guys, finally nun kedak lang langsung ang panganang li alo nun itong pali ke langsung kien. So nun bang ke tuwar be ati mane. Tuwar bang sumpi ke bang. So guys, lalu.
non ke dak lang ho lang sun pen ang konon puthot lang chingkin lang sun an pali phan dam bom no yo so lang sun ke lang et din dak par elo non ke min apin idim no mga dam po lang chingkin ha dal polo so guys nito madak ito item lang he rek jagi manali ok an chimung hel hai sinil tum churaim puyat so bangke lang bom blok song la de ho so nalo kona ang nam yo don yo chinipin na so guys